Karbi Anglong along Bandhan Bank amen pen tangka kirung. Tioksa bagana Dr. Debendatta Phan Apran Karmudalam pen Karbi Anglong along ta Dr. Narsatum Kachesong. Dilai Police Station Kaparlo Angkang Lahore Region Police check get along Banget Hatum Ganja pen Kaching Nang. Chintong Saranda Pathua Klamalong First Monster Knockout Football Tournament ang Dungkiti. Kardom Karbi Prime Time along pen Nili Birta Thanbang Sami Monica Milikpi Nom Birtang Tonpen Arjoitha. Karbi Anglong Difu along Bandhan Bank ang Puji alam Chethan Ledela. Sida Ajahamuni retum Bandhan Bank amen pen Tangka Kirung Bomlo Pusi Card News along Birtang Le. Tangka Kichu Je Pan Karbi Anglong along Ajajat Cheparjan Thego Puke Puthot Bandhan Bank alam pen si Klang Lelo. Difu rong Sophia along la so bank ki BJ alam Chethan Led Lelang Sida Bandhan Bank pen Preng Mate Lo nang param ki bolam Chakpen non malong Difu taralang so pen Chenglong. HDP Dilai Malom Inut pen Suri Pho Suri Kep Kirung Thap Chon Pro Lopusi Chingrum Group Akong Chun Bang Adonis Phangchupi Card News of Herang Ke Aphan Than Pachini Kahomri pen Kelonga Tengke Bandhan Bank Amen pen Baldu Phanta Tangka Kaparunga Hukum Toite Puta Chingrum Group Akong Chun Bang Herang Kiang no Ningje Akami claim lo logo sitami la non itum along na serap ton an ke nitunga swar lo pina non so pinso to majo non la nitu ben bandara tuma sitami la so bandhana men posa kirung atum sitami la koma malong pensi ke wan ma la tum han chivo non kali polote akolason sar julong bom lang polote nitum mane ko sa action sitami nitum en ponang kok si anutin falta chuning ripon lo non ki claim bom bandhana men pen ki rungta patum sitami projin pen document sitami chiritarnon alla pen la haya kam ke hing no banging ton tonon usi chunin ripono Dogmuka Thongnobei College along Chiti Niphai ke Thomarni ada porpai kre sira Chiti ma porpen Ningkan e sekpen ephong annual social freshers meet kapadopona birda pherang kepen birdang pale Dogmuka Thongnobei College principal Nirmal Chandra Baglari pen kachari pona mailong alhui kapachini pen mailam thephan Thanbang Babuteron pen si aporenlo labang so mailong alhui sarpo aman pen Karbi Anglong Termas Council em Lunsing Teron Chetongdun Phabang Jang alhui aman pen em Rajutiso man pen alhui aman pen Dogmuka Town Committee a chairman Biren Teron lapen Pregjam College principal atum anparta Bangso College along Thanbang atum apora teng pen Chetongdun si fresher meet aphan RDP dun em Rajutiso pen college kacharli akai hut koloso ken kamsi chijor pen ikai aphan kamprang dun thekji bua putha Thanbajir meetekang ওদিকে কষ্ট কৰিব লাগে এই কথা আমাক দিছে কষ্ট কৰিব লাগে পঢ়িব লাগে মেহনত কৰিব লাগে কলেজত ৰেগুলাৰ আহিব লাগে প্ৰেক্টিকেল থাকে এইবোৰ মিছ কৰিব নালাগে এইবোৰ যিখিনি কথা আমাৰ আচাৰ্য ঘৰতে হওক মানে যিখিনি মানে আমাৰ চিনিয়ৰ হ'ব লাগিব Alui sarpo aman pen kachetong dun em Lunsing Teron pen RD dojot alam ke than tekang ke nali dum Bangso College along Surhini ra inkoya ningkan pen ke science stream longpon po Labangso College hem kaselam awe kirui thu la pen ki junalang anpartame mesen barpi barso kachitia hem amokhan ta prapchin pen kaselam ji aphan CEM atuma hin pen lamthe pitekang loputa EM Teron pen lamthe chechak tekang আমি আমার ড্রিম যে আমি ডক্টর হম ইঞ্জিনিয়ার হম আইএস অফিসার হম এই লক্ষ্য আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখাব লাগে হার্ড ওয়ার্ক কৰিব লাগে আমাৰ সপোন ৰাতি শুই থাকোঁতে সপোন দেখিলোঁ ৰাতিপুৱালৈকে নাইকিয়া হ'ল এনেকুৱা হ'ব নালাগে নতুন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও আহি পেলাই পুৰণা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিজৰ নাম পৰিচয় দিব লাগে ইয়াত ভয় চাবলৈ একো নাই আহি পেলাই নিজৰ নাম কোনটো স্কুলৰ পৰা আহিছে এইখিনি ক'লে হ'ল মানে ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং আপোনালোকৰ যিটো ড্ৰিম আছে ইয়াৰ পৰাই মানে আৰম্ভণি এইটো পুৰণা ছাত্ৰৰ লগত নতুন ছাত্ৰৰ লগত বস্তু চিনা পৰিচয় কৰিব লাগিব তেতিয়াহে যিটো ভাবি আহিছে এই ভাবাটো ছাকচেছ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ এইখিনিত গুৰুত্ব ল'ব লাগে Freshers meet along Karbi Kanbarim Lunbarim Borgekan Ai Hui Lang Me Senpen Paklang Dun
non hejong tioksa bagana doctor deben datta phan apran karmur alam pen karbiang long along ta doctor la pen nurse atum saemo dengdesi chiti ke thomarnia da troka por pen kache songa sai pangcheng tioksa bagana doctor deben datta apran karmur atu aphan nepseraksi kangsai paso dak nang jipo alam pen karbiang long ta chiti ke thomarni adap troka por pen doctor la pen nurse atum saemo dengdesi kache songa mo pangcheng Assam Medical Service Association Karbiang Long Aropen Divisible Hospital Penchenglok Karbiang Long Angkang Dr. Debenda Tapran Karmuda Long Kachirap ke Duan Aphan Nebing Nang Si Kangsai Pakuprat Nang Jipusi ke Hang Padu Halapu West Karbiang Long Hamren Civil Hospital Long Ta Dr. Lapen Nurse Atum ke Sobang Phobang Phiatum Selang Lesi Kachesong Amu Dengpon Kachesong Chiti Pliar ni Adap Trokaporan Sing Juji Dilai Police Station Kaparlo Chiti ni Phai Hinia Jo Porphai Krihini Raminit Keba Pormalom Nagaland Karbiang Long Hoyalong Kido Lahorijan Police Check Geta Long Pen Quintal Troxy So se Ganja Pen Pen Banket Homatum Police Arideng Kachina Birta Pherangke Pen Birtang Pale Dilai Police Station along Keton Kelang Asai Khia Tumpen Kapachini Tenke Banket Hom Ganja Ke Banatum Lake Nagaon District Sunari Dhinarong Asarkar Litang Idis Alia Sopo Habilali Arta Thongke Bratro Manipur Imphal District Khundrak Pamarong Ame Karkarlidang Nomgya Singh Asopo Kumar Singh Lapen Imphal District Hiangang Pathoilam Pakarong Ame Karkarlidang Gorchan Maite Asopo Modhu Chandra Singh Atum Manipur Imphal Pensi Labang Suganja Wanlo Lapen Nogong Bypass along Inurabang Puamen Office Arideng Kapajir Damjia Phansi Night Superabas Pensi Banket Homta Nang Dunlo Sitame Nagaland Karbiang Long Hoy along Kedo Lahorijan Gate Police Kechek Duna Hutsi Neplonglo Dona Wat Banget Homa Tumaphan Dilai Police Station along an Wanlo Lapen Night Superabas ta Dilai Police Station an si Wandetlo Nomoram so porphan birtamo topaksena Kanj Shopping Mall is a gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious one year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Kanj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj Juice. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Mate like a gun, ghost like a bullet.
Isan Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School Depot, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। দিহিনাম অভিভূতক বীৰতালং ৱাংথৈগলং গুৱাহাটী নেহৰু ষ্টেডিয়াম ASTSI হেমালং চিটিনি ভাই হিনি আৰ্নি আৰ্নিকাংসাং পৰপাই ট্ৰক্সিয়া পৰমলম নাংকেলে জি চিটিনি ভাই ক্ৰিকেট হমাৰ নিপেন নিভাই ক্ৰে ফৰ নিয়ান সুৰিনি ক্ৰিসিৰ কেবা নিংকানা ফৰমান অল আসাম ইন্টাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট ক্ৰীড়া ভাৰতী বাস্কেটবল টুৰ্নামেণ্ট ফৰ গাৰ্লছ আণ্ডাৰ 17 আফান মাইকাবা দপন বীৰতা কানিউসাই হেমালং বীৰতা নাংলে Surihini Akrisir Kebaninkan Baha All Assam Krida Bharati Under 17 Girls Basketball Tournament Nankeleji Chiti Niphai Cricket Hompen Niphai Krip Ho Arnian Basketball Kachipate Paduponji Upon Kaching by Amailong Assam State Housing Board Chairman Jadav Deka Krida Bharati Amaipu Amal Deka Krida Bharati Dunmaipu Arup Thakuria Lapen Kongchun Bang Freedom Goswami Edum Chetong Dun West Karbi Anglong Chintong MSC constituency kaparlo Siranda Patua Klamalong Chiti Niphai Hinir ni 7 Monster Sports Club atumpen Patir Piponsi First Monster Knockout Football Tournament ang dungkiti kapathu kapadopon birta pherang kepen birtang pali Chingri FC Langhonjor pen Masha FCA Tumang Bongsi ang dungkiti kapathu ponalong Alhuaman pen Chintong VDC Chairman Khorsing Senar Chintong Lems Chairman Longsing Kro Rongberong Thakarong Asar Rubasar SGB atum Chetong Dun ang dungkiti kapathu ponalong Masha FCA Langikso atum 80 goal pen Chingri FC Langhanjor atum aphan ang dungkiti kapathu pon along parem ponsi ke hainong iche palong pondo Kepathu ke haitenan tophan trophy lapen tangka sika suri pho lapen kiremateran to aphan trophy lapen tangka sika suri ke thom alhuaman pen kachetong dunabang phupen pajir ponlo anparda best team aphan tangka sika suri si best player aphan sika pharu pho lapen high scorer aphan tangka sika pharu pho pipajir ponlo Karbi prime time mangela pon sikang ton poniglo domi thakme korang thu